Yabona nje mangibuka mangikubuka le ngawusondele la. Hey Nkosi Malanga yambuza. Hey bethile ukufa le mhlambe nawe kube wangibona ngalezi ayikhathi nawe icabange lento uzohlangana nomuntu obovu ebusweni ngo2 wentatha yabo uyathutha hayibo yini umthakathi nje yabo kaphela mfethu awamanje isabo lapha ngihamba ngedwa yabo plus futhi ngathi mhlambe ngaqale ngazama wona mfethu ukuphanda yabo kusa elinyana yabo futhi kwacaca ukuthi phela kuyakhemezela abantu bayabaleka bekho yabo lo ayiwacaca ukuthi ishubile manje nayo inkinga phela ngeke akukho ukulala engizokulala ngingabhemanga yabo lodo arosta ile tekuthiwa arosta okuhlasela yabo ile tekuthiwa arosta mina vele ngifika la eThekwini bengiganga mfethu yabo kodwa manje bengazwani no accuse abaningi yabo lodo ngakwenze phela ngabe yangalutho ningazi nizothola yabo uthi uyafika la ufika khona kube into ezokhipha imali engekho yabo lento le mina bengikuthanda ukubhema yabo shuthi ngisahamba la ke siyahamba isikhathi yabo ngihambe manje godola ke manje yabo lento engithole kuyikhona inyana ngithi ukutsa kancane ngizumeka ngiyavuka athi yabo sekuyisentatha yabo ngithi ngiyahamba la ngibona esinye isitolo ebesibhizi ngentela ikhamanthika omagwinya oma-Friday kuthenga iy'ngane zesikole abasebenzi yabo kodwa manje ngithi mase ngiyasibuka lesitolo lesiphezulu kune-gate eliyidabula elinemigqa kanje yabo kodwa uma ngiyabuka phezulu kunale ekhona endala ekuthiwa i-window wall le ebhobokela ngaphakathi manje sirastile yabo nasi ngisho lezo zinto thina singazazi manje sirastile ngikotele la ngithi mangithi kahle yabo ngibona ukuthi hayi lento ingaphuma yabo angini ukuthi angikhipha yonke ipower ngidonse bese isisala kancane ukuthi iphume bese ngiphusha ngento ukuthi godlo phansi kanti labantu laba hayi ukuthi mase beqeda ukusebenza bayavala bahambe baye kwabo kunama passage season balala khona la ngaphakathi yabo kanti manje futhi lento njengoba kadiwa ibisuka phezulu ubangela umsindo kakhulu shothi mengicabanga bavuswa yona ngayo abo ngithe ngiqala nje iplaza imbobo yalento mhlawumbe bangakanyana yabo manje inkinga iphezulu abo ngithe mengiqala ngigqe phansi mfethu waqhamuka insizwe entatha yabo nyoqhamuka la abawu2 yabo ngathi la abaneni la ngathi akwamandiyanyana kodwa manje uyayizinto abayikhuluma ukuthi hayi ngeke yabo omunye labo asela Mozambique laba baqashwa abamawuphawu nani labo abawu2 baphithi ilash yini slash lesiso genca utshani obhusha umuntu manje ngiyababuka la bantu ngiyabona izinsizwa lezi manje zisekwenqo manje inkinga singaphakathi manje nakuvaliwe yonke indawo yabo kubude phezulu la usuka khona exit fetna yabo lento le manje inkinga la ngiyabuka ukuthi ngizothi ngiyazama 1 2 la labantu bangigenca inyawo la ngcono bangigenca mina kunokuthi ngingakwazi ukuhamba yabo bakubulala phela manje manje inkinga angiphethe ngisho umtafula yabo lento le labantu laba shuthi siqale kuzungeziswana itafula lela badlela kulona abantu la ngaphakathi nami ngithi ngizama ukubala vele ilimi lishangane lingivimba yabo abo eqala ingozi bayishada yabo lapha angaze ngaphuma ngwana kusekuthanda bona sengilele phansi nami nginebetho yabo bevula la bengikhipha bengiphusha ngonyawo bengiphusha ngwele edrainini yabo manje bakade kunetha maningi nanamanzi ahamba la edrainini ngibamanzi yabo lonto manje ngibhaquza labo ngiphakamisa nezandla yabo kanti khona umuntu omile ngaphesheya erobotini oyisecurity la kaMzansi yabo lo aba mangicabanga ngathi mangimbuka nganothisa ukuthi uyiNazareth ngoba umgaqo la elodushaneni kwimira phambili ukhomba kona ukuthi uyishem plus futhi naye une afro
mefika la lo muntu ucabanga sancamele ukuthi ukugumula ishirt lakhe sale ngevest khemezela mfethu yabo manje inkinga iyodwa manje mina sengiqala ukuphelelwa ngisho nayipower la yabo lo kade ethi ngilele la ngoba naye waqala ukunothisa lethu uthi hayi umuntu lo yawo thatha ngiphushela ngaphakathi athi hayi ndoda ayikho into esizoyenza zama ukunwantela nje mekuhlalela ikhanda esihlalweni sokudlokodla ayikho into esizoyenza angiphushele umuntu lo angiphushe kucaca ukuthi inyawo zinde yabo lo nto le akwazi ukuthi kungeneke kahle akwazi ukuvala isicapha avule iwindi inyawo ayikhiphe ngewindi laleke la imoto hamba esibhedlela yabo lo nto ngifika esibhedlela aleke esibhedlela ngakusasa kufika abasisha yabo labo ngcobo balapha eDalton yabo banami ngithukile ngazi ukuthi uze ngala mefika la ongcobo bafike bathi sifuna lo mfana olimala endaweni ukuthi izolo ezintathu yabo lapho ngibona ukuthi yazi basho mina labantu manje ngiyasaba yabo lo nto le ukuthi mhlambe bazobopha mina kwenzakalana yabo lo nto avela asho ukuthi ayasizile ukuzombopha lo mfana somlungisela into zakhe kuveke ngisho cha mina babole athi linyazwa amaPakistani ngisho ukuthi ngilinywa amaPakistani athi haya inkinga kulungile simasasa masisibuya sokucelela ipass out kudokotela sabe sobabona ukuthi ibona yena shuthi angazi basizwa kanjani istory ukuthi khona umuntu abamgencela shuthi la mefika ngisasangithatha ka mesifika la sifika kudayisa unkosikazi susathi mekhuluma naye kanti ubabuyezwa ngale kamereni yaqhamuka le ndoda igqoka itrunk nevest itshe mhlambe kuzokhulunywa into mhlambe enye into yabo lona ithi athi meqhamuka ngisho nango omunye wabo uzumkhomba ngethemba manje ngithi nango omunye wabo lo nto abe bemcela kuhlalwa phansi buthi amazi lo yena vela ngiphiki athi hayi angimazi lo muntu mina ngiqala ngisho ukumbona yabo shuthi yena siyayicabanga lento ukuthi shuthi kuziwe ngaleso story kanti sothi sakhuluma naye kanje avele qhamuke akani uyingane yakhe noma uyino kodwa mncane nginaye yabo qhamuka paka imoto ngaphandle angene ngaphakathi ubona ama-handcuff lo mfana la ubona nami uvele uyaphapha uthi ya nangu lo beza umtshotsha la izolo samshaya bejuluka mfethu yabona nto le usiyabuza ukuthi awunanga omunye simdinga awusondela uze ngala awunimshayile uyasho ufana ithi hayi simshayile umbone efaka amabhandishi kanje simshayile yabona nto le avele sekuyabuzwa sekubuyelwa ngakubaba sekuthiwa wena bezingumuthi awuyazi nje le ndoda kanjani manje yabona athi qhamu ecave kuthiwa nadlala nina ngoba manje nibone ngaze mhlawumbe sizoxoxa usuku lonke la yabona nto bebekhipha ama-handcuff imbopha nalo kusasa yabona mesihamba ke mfethu uyakhuluma nabo uyabatshela nabo ukuthi le nto le into easy yabo ayidingi ukuthi kuze kiwe izifaka istate ngoba meyafaka istate nina nizoba senkingeni kakhulu yabona le nto le abatshela ukuthi nina kukunina ukuthi ngiyamnxephezela ufana noma mina ngimnxephezela ngingenzile ukuthi ngiyanibopha straight ngiyanana epolice station manje sho ukuthi mekhuluma nabo labantu laba ayibasho ukuthi bazoyikhipha imali yabona le nto le sho ukuthi siyabatshela ukuthi mani ikhipha kodwa leyo mali leyo ngenikwazi ukuyinika lesandleni nina nje anginifuni nje eduze kwakhe ukusondela kwena eduze kwakhe kusho ukuthi kumele nginibopha yabona le nto le sho ukuthi imali nizoyinika mina ozobhekana nayo yabona le nto sho ukuthi esiyabuza-ke ukuthi labantu laba ufuna bakunike imalini ngathi hayi ngeke yabo nje wabe u-3 nje abakhipha o-10 ovethi awungeke ubulenza awungeke mfethu hawu awungeke ubasukele awubakha kakhulu yabona ngithi hawu mfethu uzokwenza njani-ke bazokhipha wena umucabanga athi hayi abakhipha o-3,000 at least kubo 9,000 yabona nto abakhiphe ko-3,000 kubo 9,000 le mali yabo yena-ke khona into kumele ungayikhulumi lapho wena yabo ikha phezulu uma ukhuluma ngiyakubona ufuna ukuyaphi yabo shuthi menginika-ke le mali lena hayi ngihambeke-ke lapho
ngisehlala eDalton lapho nomjondolo hayi ngalolo suku ngangumalume umalume onengozi cabanga mfethu umalume onengozi manje la bacela ipass out labo singabatshela hayi ngizoyibuyelela mina uyicabangela ukubhema singabatshela hayi khulekani nayi imali ngiyiphethe manje awutshela hayi khulekani le pass ngizoyibuyelela mina la esibhedlela manje ngibhalishile yabo lonto ngitshela hayi khulekani ngizoya mina esibhedlela yabo abatshela nje kahle nje straight iqiniso ngifuna ukubhema nje ukubhema into engade ngigcinile nje angisakwazi ukubhema ngoba phela mase esibhedlela ukuphi ukubhema ongakubhema mina nje kuvele ngibatshela abantu uma ngilibele ngizosibhedlela ningisize nje ningayilethi ngifuna nokuyicabanga nje mengisendaweni kanjeyana ngoba manje iyakuhlukumeza namhlanje uyayithola kusasa uyitholi namhlanje uyayithola phela lanto bese inkinga lanto leyana sangazi ngathi kanjani ngisho ukuthi shuthi sama robots thina yona i remote control ngoba lanto leya face angazi iyasicontrola yona face yona eshoyo nje kahle kahle ifike emqondweni ukuthi manje nje ukuthi wenza ukuthi yayibona lonto le and futhi ezayiwazi ethi ngeke iqambela manje abo njoba nje sibhema lanto leya ngisho ngathi awukwazi ukuphatha ndoda kodwa uyivila ngeke kuphela kodwa usuku ungayibhema ngoba yazi indaba khona lesikhathi lesi kuzohamba lanto ke mekhambe isikhathi uyiqalekele mfethu nali izinga lokuqaleka liyanyoka yabona khona lesikhathi esizofika esizothi yabona manje lesikhathi lesi esenza ukuthi umuntu uhlwitha umuntu into yakhe phambi kwabantu abawu200 yabona lapho ukuthi usukuyibizela ukulimala inkinga ke lento ngoba sometimes ibhade sometimes idlandla phela inkinga nawe into ofanele uyenze nawe into omuzoyenza ungayingabazi mayafika emqondweni yenze same time ngalesikhathi abantu besazoqala bathuke uthi hayibo kwenzakalala yabo wena nalesikhathi uyayenza into uyaqeda yabo kodwa bamusazoqala ungabazi ube nama second chance awuzoba nenkinga yabo lonto le uyashayeka lapho le ngeke ungashayeka wena usushawe kangaki uthi uyaphanta ngeke ngiqabela manga bese akubaleki angazi serious angazi ngempela abona ke lawo bese awusazi akubaleki ngishawa ukuthi mhlambe bengithi angazi ngoba manje wena esesikaningi ngoba ngisho nawo amazinyo nje la wahlephukela la emgaqweni khona into engiyikhumbula awo nje umkhuluma into zokushaya kanjalo khona into engizikhumbula ngwana kumuntu esebuza ukuthi kambe nasendaweni ukuthi ngaye ngashaya yebo lonto leyo ngempela serious amazinyo lawo ahlephuka kubotanic ukubi kwakwenze njani awusilandisi yabo ehlephuka kubotanic shoot lapho lento yami kade chazela ukuthi mina ngithanda ukuyihambela ngedwa yabo lonto shoot lapho ethi mengihamba mfethu ngiyabuka lapho ethi qalekile anginalo uthi yabo lonto shoot mangithi ngivusa amehlo ngibonani la kunetepisi la ngibona amateke replay lapha afresh uyabona ukuthi kade wanekile lo muntu ngingena la phakathi ngizifuthatha ngithi mangingena la phakathi hayi fence kude kanje kodwa ngisayise ngingena ngithi mangithi ngiyafika la ngaphakathi le ndawo ikude le itepisi angithi uwabeke phezulu la itepisini yabo fanele nginwantele ukuze ngikwazi ukufikela khona yabo la kukhona usinki la eceleni wasemende kanti lo sinki lo mfethu yangani babengawubhandishanga noma kunjalo ngiyagibela kulo sinki uvela uwena yabona lonto follow kohlonami yabona lonto le awunje ubuwa nami lo sinki lo ngiyalimala ke manje bethi kulimala kwenkinga yabo ngalesikhathi ulimala ngalesikhathi nje la ulimala khona ziningi izinto ongazenza ungamemeza ungakhala ungenza la shoot nami la njoba uwa nami lo sinki uyangilima awe yabo kumina emqondo sekuphumile mfethu ukuthi la mfethu angivumelekile ukuba la ngikhona yabo lonto sho ngasikhathi ngimemeza ngithi awe kanti kunamajida asepassage ayibhemela inkantini awubani uthi awe yini kwenze njani usho ukuthi begijima bazobheka ukuthi hayibo kwenzakalani ubani uthi awe ngithi ngiyamvusa amehlo awunazi insizwe zosupha ngabhela yabo ngivuke ngizama ukubaleka manje inkinga la njoba ngizama ukubaleka ngithi ifence iphezulu zama ukubaleka ngijikela ngasemva kwendlu
ngithi manje ngiyabheka khona awu kune entrance ephumela kwelenye iflat kune-gate nje encane ngilivule ukuthi ngingena khona manje bayamemeza manje sebebaningi yabo sebememeza bayavala yabo ngiyagena ngiphume qhamuka indoda igqoke ngisho itrunk le ndoda yabo iqhumisa isibhamu miqhumisa futhi iqhuma kwesibhamu-ke esimina ngekuqambela manga abo uma waqhumisa isibhamu mhlambe ngingavele ngimi ngisho ngoba lapha wathi mekuqhumisa isibhamu ngave ngihamba ngajogeka yabo isibhamu futhi ngiyasaba futhi ngoba sesingidubulile yabo shuthi wena futhi ngithi mangithi ngiyafika ethi mesiqhumisa isibhamu ngimi yabo ngalesikhathi ngimi ndoda khona waqhamuka ne-golf stick i-golf stick eyoshava emlomeni ngiyazwa ethi kunenhla yehlabayo emlomeni esikade sekuwophisi balamazinyo ilanga libala khona lapha awona mfethu ngalimala laphana ezingangazi nanokuthi ngizosizoba ngoba isikhathi esiningi mangaphana mfethu wenza into ekanjalo kusuke kuyisekusuka abantu bengasekho and futhi kusizo-ke akho into ongayenza usizo ulithole ebantwini yabona nto abantu uma bengekho uzosizuka ngaze ngalala nginjalo ngahamba sengitotoba sebekhathele ukungishaya yabo sebekhathele ukungishaya nami ngiyatotoba kodwa khona ezisahalelo ezisaqhamuka yabona nto gadle ngaloko egadla ngako hamba ngathola ikotisha encane ledla ama-security abangangena phakathi yabo sathi sasebenza abangangena phakathi ngalala kanjalo ukuthi manje inkinga plus musinawana-ke bese awona impilo esayichuza manje i-ghost ngoba manje yazi indaba mina sengiyayibona manje yabona impilo bese ayikho right for umuntu ophilayo yabo ngoba manje mfethu yabo wena as a human being by the time mfethu usinawana uhlale emgaqweni ucabanga mfethu sisayintwana sikhula mfethu abazali babethi hey wena uphumela eminyango sebusuku yabona lento le mfethu kodwa manje thina silala eminyango benza loo nto leyo ziningi into esi-experience ayisiyibonayo la ngaphandle ethi abantu abangaziboni bona yabo kwenzeka izinto ey'ningi kakhulu nemoya emibi yonke into nje mfethu lana yabo nje mfethu yabo le mpilo esiphilayo mfethu bra hayi i-ghost mfethu mina ngiqambela ngoba manje mfethu iyacindezela futhi sicindezeleke kakhulu yabo asumphakathi ohlukumezekile ngempela thina ohlukumezayo futhi nawo manje i-ghost leyo phela manje kodwa manje vele lento-ke it's all about ukuhlukumezeka ngoba nathi sisuke sihlukumezekile siqalekile sishawa u-arrest bese siyahlukumeza yabo loo nto kungathini mfethu ukuphawula kwakho ngey'nhlelo ey'njengo-MPTV1 okuyizinhlelo engicabanga ukuthi nina nangene ey'dakamizweni zingekho njengamanje ngoba senikwazi ukufika nizokhuluma kanje niqashise abantu ungathini ngey'nhlelo ey'kanjalo bese mina ngathi ethu lezo y'nhlelo ey'kanjalo bese zi-right kakhulu ngoba yeni bese iy'ngane ey'khulayo manje bese futhi abantu angazi mina bethu-ke inkinga yabo yini noma balindele bethu umlilo omngako ongapheli noma amanzi agcwele umhlaba yini uze babothi kuyabhubha already manje yabo iy'ngane ey'ncane edlala amakwerekwe la eThekwini nathi sidlala wona yabo nje bethu manje bethu lokho kuyasiza ekuthenini iy'ngane ezisakhula mfethu mangaphana sizixoxela kanje ngiyazi ukuthi engasili isihlongadlebe nendlebe futhi ukulalela izoyilalela lentizwe ngoba nathi hayi ngoba kuwukuthi mfethu savele sangena la ngoba nawo bese thina cha nathi ukudidiseka umngazi yabo sikisela khona le stage ekuthiwa i-adore yabo uma uzofica lento yama-drugs ubanjwe lese stage usenkingeni ngoba awuphathi ukugcwala uzongena kuyona ngoba manje naba nabangane la eceleni manje inkinga ileyo iqala lapho iqala kumngane yabona umngane bese umngane bese ngeke ngikwazi mina ukukuchazela ukuthi into kanjani umngane that's why mina ngingenayo umngane mina umngane anginayo nginabantu engiphilisana nabo ngoba manje umngane isikhathi esiningi into akwenzisa zona zimbalwe zi-right ey'ntweni eziwu-10 umngane akwenzisa zona mhlawumbe ziwu-3 right eziwu-7 zonke zi-wrong wayibona loo nto leyo ukuthi manje uma uzobhilivela kumngane
lonto leyo izokwazi ukuthi ikufake ezinkingeni eziningi ezogcina thothi ugcine sekubalekela nazo kuzona futhi ngokuthi uyabothi inkinga engaka yabona lonto leyo kodwa manje ufake uyena yabo gcineni gcina usungena enkingeni ongakwazi ukusizakala kuyona njenganathi nje futhi kanje yabo futhi kunzima ukusizakala kwethu ngowabuka nawo futhi kutshele nje iqiniso siyakwazi ukuboshwa singayitholi lento hlale mhlambe iminyaka noma inyanga yabo lonto kodwa mesibuya futhi angazi futhi kwenzakalani futhi thina nje futhi mina ngazi ngoba manje nawe uyazitshela ngabe xa ngisayifunda ngisayibhema yabo kodwa kuzozenzakalela automatically angazi kwenziwa yini futhi yabo sunesikhathi lento wagcina ukuyibhema kodwa manje uma uphuma uzoyigoqula ukuthi uqalekile uqaleke kanjani futhi ukwaphela kahle kahle ufana nomuntu ongasabhemi yabo lonto kahle kahle yini futhi ilento ekuthi ukulangazelela uhalela futhi yabo manje lento inkinga mayakujova futhi isinkinga ke unasilonda la yini iqumbane le awuvezela umbukele ekhaya uphinde uvale uthi ngaphi awunangaphi ubunayo abona ke le indoda awutshela umbukeli ngequmbane nje umxoxa ethi kusuke kade wenze njani abona le hayi indoda ngeke la usuke mfethu angazi abona nje uma ubona umuntu onalento le masuyibona sikhukhumele ngempela fanele uwazi uyinike kwena ngaphakathi ukuthi inhlungu eziwa yilo umuntu akufisa ukuzizwa ngoba lento uthi yakutotsotha ngaphakathi bese enawulali bese muna lento yabo yenziwa yini lento le yabo manje indlela esesibhema ngayo yabo manje yabo ukuhamba kwesikhathi izinto ihambe ziyashintsha yabo lento le bese kuya ngawo ukuthi kanjani yabo uhambisana nestyle nokwenza thina asithanda izinto yonke into sifuna ukuyitesta yabo lento bese agcina sesijova yabo lento inkinga ke ukuthi kumele uqondanise one mistake ishaya eceleni hayi iqumbane uyayithola one mistake wayishaya eceleni iqumbane and uyiwastile leyo mali yakho ungeke uzwe lutho lapho phela imali lapho usho sihambe kanjalo kwaphela ayikho into ozoyizwa ngoba phela ushaya eceleni and futhi thina bese ngeke uqambela makangazi futhi yabo nje wangithi angazi yabo nje ngitshela futhi umqondo wethi angazi mina nje yabo even ngisho esibhedlela ishathi ukugula kanjani phezwe yini kodwa ngikhumbula ukuthi udokotela ezokujova emqaleni hayi angikhumbula abanye bajova ngisho private party mfethu ayikho indawo abangayijova bajova yonke indawo hayi mina ke ngathi ngisola nje lezi nomo mina even ngisho-ke ngisho ukunika umuntu umjovo ngithi akangijova hayi ngeke ngisakwenza lo ngizenza mina yabo ngizijova mina futhi manje seyiyekile yonke indaba emqala jove ingalo nje kuphela manje yabo and futhi yabo le ndaba yomjovo inkinga kakhulu ke yona bese ngoba manje kumele ucophelele awu akudingakala utatazela lapha urelax noma kudingakala ukuthi upanic mewafanga joveki manje usuyadinwa ngeke usayenza lonto dala urelax nje utithele igazi manje kuyenzeka ukuthi unika umuntu umjovo umnika uthi akakujove kanti umuntu onamatata ngale ndlela ukuthi yena mfethu lento inkinga futhi kuyenzeka ukuthi uyayifaka sibona ngani ukuthi iqondene ngokuthi mase ufaka umjovo usudonsa wena mfethu kungena igazi yabo manje kuyenzeka ukuthi uthi uyawufaka kanjalo uthinteke hayi ukuthi ujove uthinteke bese kuba khona into ebove evelayo lapha phambili makuyisimo sizokuphushela lento lesishaya eceleni yonke yabo manje wena bezidingakala ukuthi uzenze lento layidingakala ukuthi uyenze umuntu hey madoda ubukujova ngikusaba kanje nje mina mina nami abona nje angazi ukuthi ngayenza kanjani lento yabo njengoba ngitshela thina sithanda izinto into sifuna ukuyitest manje yazi kwenzakalana lapho sikhona isikhathi la ke yaphela khona lento esibhemayo la eThekwini yabo yangaba khona straight yabo lento kwaba noma kukhona la khona sekumsangane bed yabo sisayichase sayibhema le ndlela esibhema ngayo iswakani lento leyo yabo lento ila umuntu waqala khaqela khona umuntu lento yenzeka nini ukuthi iphele straight yenza ngalesikhathi secorona yabo angithi ngikhumbile engangenelana yabo
wena esimaya ngisifika ngayo imkhumbi le yabo shothi la wena mfethu lento lebafisa izwakala soyithini lento yabo bese kuba khona omunye mfethu kuthuni okuthiwa Ntiwani sasihlala naye eDalton lento sambona kufte ngenye indlela kufti ngenye indlela sefethu wena bese ithini ngoba phela lento bese siyayibhema nje kuyayifanela athayi phela mina ngiyifaka ngenye indlela yabo lento le sesiyaqala manje asigxila kambe phela uyajova lo yabo thima mfethu yabo mina into thanda ukuthi yenze manje iphele manje athi mfethu yabo lento le mina ngizoyithenga bese ngithi uyifake mengangaba gift bese sagejana athi ayithenge yabo aqaleke yabona amusaqala ukujova mfethu yabo ayivele mfethu isuke ngathini suke vele imthambo ikhululekile ingenankinga ingayijwayele lento le yabo lento le ikhona iminingi yabo lento le kanti ekuhambeni kwesikhathi yaphela ubona bejova ngisho ama private but isiphelile ishe yonke sekuwumuqa nje usubona umuqa kuphela kodwa umusuthi uyafaka kwenze kulozi womlondo womchuna esiqale phansi nje siyibuyisele emumva la esuka khona kahle umlondi ubani ukhulele phi wafunde phi amabanga phansi uke wabalula enye into ngesikhathi siqala ukukhuluma ukuthi wena iwungawayiqala esikoleni yakhipha esikoleni kodwa ke sifuna ukubuka ngokwegaba umzali wakho esenamathemba ngawe ufika esikoleni ufunda kuqala ujoin abangani ujoin izinto ezibheda ngoba angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongavela ukuthi uqale ngehunga khona la kuqala khona kuze kufike ehungeni hayi akukho nje mina mfethu amabanga aphansi wafunde ngihlala efolweni yabo ngihlala efolweni ngihlala nobani la ngihlala nomama mfethu nethaba bo isibanga ke singane la siba u3 imina umfethu omdala engimlama ekuthiwa Simo nomunye omncane ekuthiwa uSane oyintombazana shudama sifunda la sifunde already lagcina lisebenza emajardini yabo futhi la bethu sifunde ngiqhubeka bethu ngigcina sengidlulele high school esiphephelo bethu ko10 ka yabo la ngafike khona ngagaxela khona shuthi la bethu mangifika la kulesikole lesi noma methola umsebenzi emajardini kuba ukuthi angisazi kwenzakalani kwaba khona futhi misunderstanding phakathi kwabo nethaba bo mayelana nezingane ukuthi kanjani le yaqhamuka kanjani kuba ukuthi bayaxabana bahlukana baseparate yabo kuba ukuthi wena futhi already lithi hayi mina ngeke ayikho lento ngipakisha impahla zami ngibuyele edladleni yabo shoot la already lithi already asambeni yabo lento le ngithi mina ayingeke mfisi ngikwazi ukwenzani ukukhatha phakathi nonyaka ngizofika mina ekupheleni konyaka mina ngifuna uqale ngiqedele esigela yabo lento le shuthi la kanti mina njoba ngisho nje sekhona umunye umfethu ekuthiwa uKhehla omunye umfethu ekuthiwa uKhehla wayesebenza kaToyota yabo wayethanda ukwenzani ukungithuma wena mfethu ukuthi angahambe ngomthengela ngoba yayidayisa kubo engakwazi ukuyithenga yabo lo mfethu ekuthiwa uKhehla njalo mengaphane emsebenzini uyafika la angibhemise angishiyele wena mfethu yabo kodwa manje lento le ngibuka mfethu waqale phela efika eze kumfethu wasekhaya omdala ekuthiwa uSiphango ngoba phela la kahle ngithi already sekusukele la hamba mina la sengihlala komalume ngoba kwaku opposite yabo futhi already mangibatshela ngengikwazi ukukhatha phakathi nonyaka fuqa uqede esikole lihambe ke komalume lengicela ukuthi bese cela ukuthi lofana lo waqedela isikole ecuphile la mangaphane sekuphela unyaka ngizomlanda yabo angabe nasi story umbolo yabo uqhubeke ukuhlala futhi la lo mfethu lo mefika bafike babheme ngiyababuka bayibhema lento manje ngiyababuka ukuthi baba nje yabo ayinami ngiqabe la
ngwakahle nami esigela uyazi isigela khona kwakuhlukaniswa esigela ngazi nina ngekhazeni ufunda wathini kwakhona amachama kukhona amaxhwele yabo mina ngangasemaxhweleni ngangithanda into ewughoft ngangithanda dawo nje nami lo ngibabuka laba mfethu laba shothi ngelanga afike lo mfethu lo ekuthusi ukhehla esehambile lo mfethu ngoba wayesebenza naye esecurity kaMagnum yabo shothi mefike yenza lento bhema angibuzi na ufuna ukushatha ukuthi awuthi ngishaya yabo ngishaya aba ngiyaphuma nje ngiyasigela ayigeza ukuthi yabona lo ngiyeza ukuthi ayi manje lento bese ukuthi kube khona isikhathi azongibhemisa khona kakhulu lento le alishintsha isizwe yabona lento le ngibuyisa yabona emva kwalokho mangiqeda kube ngazothi uchargekile uGoofed engalala stress yabona awukuthi ngifunda kanjalo ke lento yabo mase ngibhema ngempela aphelele umsebenzi naye lekuthiwa ukhehla sengiyayiqalekela bephelele umsebenzi sengiyaqala ngiyadopha nami nasesigela yabo senginokuthatha ifoni yengane ngithothi ngidlala ibhola yabona ngithothi ngidlala ibhola ngicine ngidlala ibhola kanjalo yabo same time ayinanokuthi ngilinda kube after school same time yalahla ngiyaphuma ngishaya umthangane ngidayisa yabona lento le shothi nabantu abafethu engihamba nabo ekuthiwa usiboniso noma yimena yabo usiboniso kubo kahle kwakukanjani wena mfethu kwaku-big house ngala umuzi wakuba umkhulu yabo kodwa naye ngala ishaya ngo-4 room ngala eceleni yabo waka yabo ayishuthi sigcwala khona-ke lamasidojile esikoleni yabo lonto le ngena ngisho amathekeni ngathanda ukubhema inkatini yabo dojo esikoleni nafethu kuyogcwala la yabo lonto kugcwale la kuno-4 room lo yabona khishwe imali la compromise kuyathengwa la yabo kuyathengwa omadrinki lawo omakhekhe zona-ke insangu siya-adjusta nathi la kuleni ukuze sikwazi ukuthenga nalokwenza eceleni yabo lonto si-adjuste la sithenge la fethu yabo lonto bemoda manje lento le yinkinga ngeke ukwazi ukwenza lo lapha ukubhema ufunda should lapha ethi bese ngenze njani bese ngithatha ifoni ingane ekuthiwa ingane kaMreva yabo uyaziwa nomuntu efonweni ekuthiwa uMreva yabo ngenduku hayi uvunyiwe yabo hayi uvunyiwe ngenduku yabo ayi should ngakusasa yabo ngoba angani uyabatshela le ngane ukuthi hayi lo yafana mina nithi ngimgebhela after school usuke ekekho ngeke umbone after school bafike ekuseni nami ngithi ngiyaqhamuka la ngiyayibona yibo imoto lapha esebona lonto le kuzala bese vele ilahle ngokuthi lengane iqhamuke yona ivele iphaphi ya ifoni yami ngizofuna ukuyibuyisa okay kulungile uzobona bese ngiyayithipha ingqavulo thawo yakhuluma manje ulengane le ngibe ngibona imoto engayiqondi lento le ayigudle lapha ethi ngihamba mfethu kocadolo lapha ethi ngifuna ukungena ngemuva ke ngiyongena emthangaleni esigela yabo ngwana khona njoba ngiyongena esigela ngifuna ukugcwalisa kahle kule ngane kahle hayi ukuthi mina ngiyofunda ngifuna ukugcwalisa kahle kule ngane uthi wena ngifuna ukuyibuyisa ifoni yakho kwenze njani ithi uyibonile imoto lesikade silinde wena uzobona yabo bamtho sekuyighost ukufunda manje yabo ngempela ngibothe ngempela ngoba phela nakusasa bazoboze bafuna ukuthi bangithole ukuze kuyimane beyeka yabo and ngiyamazi nami lo muntu lo uvunywa abantu abadala yabo lonto le ngiyashusa ngeke ayikho lonto le should manje sengiyathiya ke manje kumalume la ngoba phela manje angithi ngicoshisiwe la ukuze ngiqede isikole sengiyaphuma nje kuseni ngigqoke uniform kodwa ngiye esikoleni ngiyakafogani yabo lonto la should la ngiyabotha ukubhakha kwasengasahlala ama-exercise sekuhlala amatiku kanjalo nejini yabo lonto gqoka iskipha bhaso shirt mangifika kugonyula ishirt la afogani yabo lonto gqoka ijini namatiku yabo ngene emgaqweni yabo seyaphathwa phela manje sesiyaqaleka kumele iphantelwe phela manje ayikho into ezokwenziwa yabo lonto ngoba phela manje siyaqaleka manje
abantu ababenemali abasiqalisayo nalento abasekho yabo lonto leyo phela kuba njalo yabo umuntu okufundisayo lento kancane yabo kancane ukuthi abeseduze nawe mangaphandle usuyiqalekela yabo kancane ngoba manje nami la even ngisho amandiya ngoba phela kodwa amandiya la wena mfethu agcina esejoyina wena mfethu nathi la yabo lo tujanene efolweni yethu kumixena yabo khona nenye indawo esezansi abakuthiwa imangamazini ugcwala amandiya yabo indiya sasibhema nalo elinye lendiya le manje hawo abazali balo phela bamnandi bona banezimali yabo bamthatha bamisa koma rehab nani lapha lihamba ngeODQ7 namhlanje enami mfethu ngeke ngiqamela manga yabo mfethu ube mfethu lento angiyibhemanga nami ngabe ngishayela imoto yami manje noma ngayona lo moto etswephu lelo galofu lelo noma ileopolo le ngoba manje mfethu ngeke ngiqamela manga mfethu into engangiyenza yayikwazi ukuthi mfethu mangaphandle ku right kahle mfethu abantu benemali beholile ikwazi ukuthi ngilalise ngiphethe u700 ngosuku yabo ngobani lapho ngagcina ngenze njani ngimuva ngiyapi ngoba ilo ngathini ole delay time lalena nanomuze Chatsworth yabo itime lona njengoba bexabane ole level lasuka la yohlala kodade wabo eChatsworth yabo nami ngave ngabotho la ngoba esikanje vele yabo mewayibamba futhi lento lo muntu ukuthi angisafundi ngizoba ighost ngivele ngisuke ngekuthi ngave na kona kwithime ngiyabhayiza ngifika angiyitshela ukuthi indaba yezitori nani sekwenzakale ngifika nje ezinje umuntu oqondile mina uthi hayi time ngeke mina futhi ngidecide ukuzohlala nawe ngoba manje manje ngiyabona ukuthi mfethu yabo izitori ziningi lapha ngeke ngikwazi ukuthi manje ngathi sengimdala kanje ngiphinde ngiqale phansi ngisuke ngiyohlala emakhaya abantu basuka emakhaya beza la eThekwini mina ngisuka ngiyakhona yabo shoot la vele yabona la Chatsworth la ngifike la khona time eyiship engenye indlela awon ngalesi sikhathi umuthe ngiyolisela into eziningi mhlawumbe la ofefu babekudayisela ngo8 kodwa thina ngwase sithenga ngamalozi babe sinika ngo12 rand yabo yabona lapha la ngafeka kwakhathi sikhona ngiyasangana bese ngoba manje ngathi mangifika khona ila ngaqala khona ukwenza amacala serious ke ngoba lento ngiyazi ukuthi hayi mengino 150 akubhema ingqondo lapha enilala afela nyuka khona izinga lolodwa njalo lento ke ighost iya ngendlela obhema ngayo and futhi ngathi awomubhema kakhulu ayimuqalekile uba nenkinga and mubhema kancane uzilimit uyakwazi ukuthi ubekeze yabo lento le lapha nama ngathi mengifika khona ngoba ishibhile ngabhema ngenye indlela yabo lento le excuse me ngafika ngabhema ngenye indlela shoot la mengilo tujana mengaphana ngifika la ngithola nomunye mfethu ekuthiwa Snake usiya oshayela ama-taxi yabo ayizwane naye agcina sesangumshayela isicapha ngumshayela isicapha lapha eChatsworth bese ngestatement sokuthi ama-taxi maningi yabo yabo nje bemaningi ama-taxi kusebenza umqondo ka-conduct udriver nje okwakhe ukuhambisa imoto ephambili shuthi ngalokho mfethu ayikho imali eqale ukuthi uconduct uthola imali engaka masiqeda ukusebenza sikhipha icash aphelani sikhipha imali yapetrol esala usikhatha half and half ngishathiwe 1000 ngishathiwe 2000 sikhatha half and half bese kuba kumena ukuthi uyathi hayi for license yakho nje lapho nani drug kuba kumina mengafunda ngifuna ila khona ngathola khona imali yabona lapho ngangiphatha imali engazo manje inkinga isala entene yodwa uyazi nawe bese lento esibhema akekho umuntu oyifuna akekho umuntu oyithandayo lento ongayibhema akekho oyithanda futhi nathi esibhema mina angazi abanye mina hayi futhi angiyisa-iPhone manje and angikholwa ukuthi khona umuntu onomqondo osile osayithanda lento shuthi la lesi kuthiwa hayi abantu manje balo befaka ama-complain la kulonto nje ku-association ukuthi hey ama-taxi la khohlwe into zethu la ayasitholi ayibuyi lonto le sometimes ubukhuthuzo ngisho nawo conduct sebekhanda ikhekhe
eyishuthi la bese bekuthiwa hayi siyabavala abantu ababhemayo yabo lonto le bebe ngakuthembi nje bakuthatha kuthiwa ayikho inkinga ngakhululeka sokuthengela thina ngemali yethu bakhipha u60 bathenga itest ka clicks kuthiwe cha yabo bakutest eyishuthi umuntu ugcine ekhafuleka kanjani esibhani yabo lonto le la sekufanele iqalo manje mfethu kusanywe-ke manje phanti and sengijwayele ukuphatha imali enkulu and ngiqaleka ngenye indlela ngoba manje bengibhema kakhulu ngathi ngiphathe le mali yabo la ngaqala khona ukuthi ngibambe inkunzi siqaleke sibambe inkunzi-ke la and futhi ku-right-ke ejasweni ngoba manje khona ney'nhlotshana kumixile noma shopping center yabo kuyenzeka nje siyaphatheka yabo lonto siqale sibambe iy'nkunzi la mfethu yabo sibambe iy'nkunzi la mfethu umuntu aboshwe yabo eyishuthi la ngiyaboshwa ngafika ejele la ngiphatha ngazi mina ukuthi ngiyazi bona ejele khona ama-28 ama-26 kodwa mina ngiyimpatha kodwa manje ngiyazazi ukuthi ngithanda ama-26 hhayi akulungile ayikho inkinga mfethu ngizobuza ayikho edlula mfethu ama-26 ahlalapha yabo ngiyabuza so hhayi hlala lapha eBeatrix hayi ngiyakhona ngihambe ngekhona fika la umuntu uyiphatha it's okay ayikho inkinga bese ngatshelwa vele bese ukuthi hayi abayithandayo nje labo bafethu ukuhlonipha kuphela futhi ayifiki hlale nabo bahloniphe futhi kuthiwa ngenza ukuthi ngikwenze kahle futhi la ngakhona ngakwazi nami ngicela sengijoyina inombolo-ke sengiyinombolo futhi yabona bathi akuyona into elula ukujoyina inombolo awuchaza ukuhlahla ukusuka nokuhlala ukuze umuntu owaziyo ukuthi mayifake idakamizweni ikuphi lapha ayophelela khona because ijele nezidakamizwa omakhelwane abahlukaniswe ucingo uma usungaphakathi kunemqathango akuvele nje uthatha inombolo angithi baye bethi kumele uyifakazele ngomuqo bomvu inkinga iqala lapho akukho lula njengoba kusuke kukhulunywa so uma ungasixoxela wena ukuthi wabhekana nakho kanjani wakunqoba kanjani kwagcina kwenzeka kanjani ukuze azi nomuntu osekhaya ukuthi uma ethatha indlela ezomfaka ejele yini enye azoyifica imele ngaphambili hayi lento lana bethi inombolo ingathini into ethi ayihlukani mhlambe ngathi 2 times khona la mfethu othola ukuthi khona abona kahle inombolo it's all about inhlonipho yabo nje ubusuku usizo sise sokuqala mfethu sokuqala mfethu isiyalo mfethu yabo isiyalo mfethu siyalo ngaso ukuthi mfethu esokuqala inhlonipho yabo lonto bese ngichaze konke bese ngiyaqhubeka shuthi la wena mfethu bese kuba ukuthi khona okay babona ukuhlonipha kwakho wena mfethu babothayo lo angaba i26 yabo bese kuba khona la khona ukuthi ngiyaphoqa ukubheka emehlweni ukuthi cha fawuni usebenze wona umuqobovu ayikho futhi akukho ukujikela emva kwena yabo ngoba phela kahlahle nayo lento ethi inombolo hayi ukuthi wangena enombolweni hayi so inombolo ke nje phelele inegaba iyanyukela yabo inama level yabo njengesikole first year bani yabo iyanyukela yabo khona nodwa amasosha yabo ibhilidi yabo amagunyi itepisi yabo siyashiyana kahle hayi ukuthi siyalingana sonke yabo khona abancane khona abadala kodwa kahle ngoba inombolo akekho omncane akekho omdala sonke siyahloniphana kodwa ngokwe-stage ama-level la mfethu sishiyana ngawo asilingani yabo lonto khona othola ukuthi ungaphansi khona omkhulu okunayo yabo ngoba kwayiyona ukuze uyinikezwe kanjalo awuvele uyinikwe inombolo yabo lonto ngoba nabo bayakubuzisisa mawukuthi nje abakuqonde bakubiza bakubuzisisa ukuthi inombolo wayinika uba kanjani ngoba khona abantu wena mfethu abamgogodla ekumele babe khona showcase Darko Blue mangaphana uyithola ekumele babe khona and akwazi ukuthi inombolo ungayinika umuntu oyedwa hayi akwazi inombolo kunabantu abathize ekufanele babe khona noma uyinikeza ngisho bengeke baze bakhuluma bona bazofike benza umsebenzi wabo bese beyahlala bayayibukela belalele lo okunikezayo ngoba naye kusuke kumsebenzi wakhe ukuthi kube yena okunikezayo bese kokunye nokunye ukuzwa la oyakhona inombolo into esayibe njalo hayi ukuthi nje
wonke umuntu uyalingana enombolweni naye akukho njalo wabo cha kuzwakela uthi wadutshulwa wawudutshulelana ngifuna lapha egamekweni laphambi kokuba sifike egamekweni ake ngibuyisele lapha emuva ngesikhathi ungasafundi kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuthi bebone ekhaya babeseduze nawe ukuthi awusafundi hayi kwenzakala kanjani ukuthi ngokuthi ngisuke ngihambe ngeChaswete kuba ila khona kwasebona khona hawu ndoda wafika wathi la uzohlala nami phela lapho lalo laxila phela ithama hayi ukuthi davile lathi hayi kulungile hawu ndoda wavela wafika wathi usuzohlala nami into apho ama reports ke phela sokufunela ngawo isikole yabona ithe manje reports isale isikole hawu ningasala kanjani esikoleni report wena la uzongena kanjani ke esikoleni ila khona ngabe ngamtshela khona saya akahlahle nje isikole angisafundi straight yabo ukuhlukana kababa wakho nomama wakho kwaba nomthelela omuni empilweni yakho afithi ngeke ngiziqambela manga yabona Avis abokuhlukana kwababa wami nomama wami bethi ngiyakuzonda hayi ngikuzonda kakhulu ngoba bethi ngasho ukuthi Avis ekuyimbangela enkulu ukuthi ngicine nje bethi ngoba hayi ngiqambela manje ithabalala strict kakhulu yabo isoledaya lona ngiyalibeliqegisa kodwa ithama ngine shof isingange ngisithole isikhathi sokuqala lento leyo ube ithama laliseduze nami abokuqala kwababa eceleni kwami bethi kwangifaka eghostini ngoba manje yafana ngaze ngakwazi ukuthi ngibuyele ke ngibe seduze ngokuthi sengiyabhema kusugaxele vele yabo lo sengiyaqaleka vele yabo naye futhi ngokuthi umuntu oqondile washeshe wabamba ukuthi hayi lo khona lento esikhona kuyena yabo lonto le hayi ngenzeka ngendlela ngokuthi semjondolo vele lapha eChaswete ke thola uyitholela umjondolo wami abo ethu kuhlukana kwakwethamba lami neoledi lami ngiqambela manje lento yangihlukumeza kakhulu bese yabona lento iyona yangihlukumeza ngoba ila yakwazi ukuthi siqale khona ishintshe impilo yami nami ila ngakwazi ukuthi khona ngikwazi ukusuka ngihambe ngiyohlala la ngeke ngitshela isikoma lo khona umuntu ongaleke kulandela wenzani ayini ungakwenza abanendaba wenza into yenzayo abenendaba bona bambukuthi no ukuphela ngonyaka uyahamba kuphela ayibona ukuthi wenzeni uyanga esikoleni abenendaba nayo yonke lonto ukubhema kwabantu abadala egcekeni ekhaya phambi kwengane ngoba uthi awunokubuka bebhema ufisa ukuba gift kuba nomthelela amune einganeni ukuthi igcinele igama sabo bese ukubhema phambi kwengane ngikuphasisa ngoba nami ngiqabela mangabo hayi ukuthi even ngisho ingane umuntu obhema phambi kumuntu ongabhemi nje uhleli naye eduze kanje uzunethezeka akukho right ngoba even ngisho oledi lami mina manje liyazi ukuthi ngiyabhema kodwa likaze lingibone ngiphethe ugwayi ngishuqe ukubhema phambi kwengane mfethu akukho right ngoba manje ingane evisa ngazi noma ngathi umqondo wayiwiki noma unjani ngazi izoyithanda lento ngine sure bese abo manje impilo elo esikhathini sanamhlanje indlela futhi esiphila ngayo ngine sure bese abo ingane mfethu izojabulela lento othoyikhipha wena emlomeni ngeke izicabanga ukuthi kwenzakalani kuwena ngaphakathi nje ukukhipha lento serious ngoba manje uyabhema la ushiya nentombi la inqamo zakho la ema-Asian ingane awusekho siyathatha naye iyaqala iyafunda yabo and futhi ngeqabela manje imost yethu yafunda kanjalo nje ngeinqamo zomalume la ogwayi yabo ngiqambela manga bese akubhema phambi kwengane akukho right ngiphasi isilandi yabheda ikuphi manje lento le ingane omunye umqondo le convince ngenye indlela ingane igcina isicabanga nje bese ngazi ukuthi nje ukubhema into right yikho kubalula ukuthi umngane wayo mayethi shaya la ivele ifisa ukuzwa uyayibuka lento ngoba ngibone kwenzeka ukuthi engazi kumnandi yabona lento kanti ayikho into emnandi bese yabo lapho nje usuyilimaza uyibulala wena ikuphi lapha nathi niyoga ngakhona nje ngesikhathi usungena usugxilile egangeni wafika mhlawumbe wagaxela khona koChaswete noma mhlawumbe nishawo nyawo eChaswete ngagaxela kephi eShallcross yabo futhi lapho ngihamba nabani ngihamba nomunye mfethu kuthi uzakhela yabo mesifika lapho
sifika kahle ngathi lento sasixoxele omunye usisi hayi ukuthi avele sayicabangela thina ukuthi hayi siyakhona abo ushuthi lo sisi lo wayesebenza kanjani esebenza ezimedi yabo kushuthi mesichazela lapho ethi ukuthi kukanjani yabo sibone ukuthi lento ngathi singayenza ngoba uxoxa ukuthi la isalukwazi sihlezi sikhona emini yabo sihlala nani sihlala nengane yaso yani yomfana yabo esikhulile esinentombi nayo sikahlahle sinomfazi bahlala bawu 3 uyena logogo lo muntu esifazane walomfethu naye lo mfethu lo oyingane yakhe yabo lo sisi lo uqashelwe ukuthi yena mfethu asebenza clean la yabo lonto le bese nakekela nalogogo emini yabo lonto le uyasitshena lo sisi lo ukuthi igolide lelapha kulo amuzi imfaki ayikafiwa yabo lonto le futhi yabo uyasitshela khona nama safe nanana yabo lo sayi longeni into kanjalo manje ighost ngokuthi fanele shawe mina futhi fanele ibe inside job akufanele kube khona ozokuphumela ngaphandle achachaze kwenzakaleni yabo ngoba kuzonothisa omakhelwane yaphezulu shoot lapho mase sifika la sesiplanile manje lento ighost ngokuthi wena mfethu njengoba wena mfethu sifika la thina sifika asazi ukuthi kanjani asazi nanokuthi kumuzi okanjani yabo lonto le ngisho negolide lelo yabo kwalelo golide lelo nje usefahla lo sisasazi ukuthi shoot la mesifika ayifike singeneke la yabo esingena la siyabamba la ngaphakathi yabo shoot la bethu press one ilo lento le ibell isicapha yabo ukuvuleka kwesicapha khona lento le esecenge kwesicapha ebhathini upressa lona besicapha besiyavuleka yabo sliding door press lento le ivule kade ithi lapha kasho kade la upressa lesicapha lokuvuleka nasendlini yezinja lapha awu ishuthi yabo pressa lesicapha lesi yabo awu masipress lesicapha masingena phansi asapress ukuthi siphinde kuvaleke yabo eziyaphuma izinja mayiphuma izinja gijima izongena la ngaphakathi hayi kodwa ukuthi sezisibonile ngabona indlela ekwenza ngayo ukuthi hayi ngoba zazisibonile ngoba angena nje engathi sijabulela abantu bezifika lapha phansi ziyaqala sicabanga singena singabotholi misho nethuba lokubheka lelo dujane lelo golide lelo awuze sinesingena lapha eziqhamuka zo 3 feet yabo shula ubrava mashona lapha hey wa manje ethu kukhonani nade ekuthiwa peaceful evela mgxumela la esifubeni wathi mewaphatha vela mhlala la mina la zangilumala emamaseleni yabo nala yona la so there's hey let office abona issues mesiluma lezi njalo emaye phela ukulumeka bese ubhlungu lo ubhlungu showcase is a must manje uphethe ngisho insabula manje inkinga ile phela sazi ukuthi size kugogo la yabona lo sazi ukuthi size kugogo la umuntu ozoqala athuswe na ukuthi uyasibona yabona into le asinakile ngokuthi phela vele semini yabona into le should lapha mezisiluma lezi nje showcase ukulunywa nje uzokhala ngeke ungakhala oyiba yabona should lapha gcina ithola ukuthi bayilala siyatatazela manje nalo sisi lo mfethu yabo sefuna usizo ke manje ke phela ukuthi phela manje inkinga izinja zisiyekile ziyasiluma yabona into le funa usizo lapha bafika umakhelwane yabona into hayi tholakala usizo kuba ukuthi esizinja zasiyeka kodwa manje sidindelezile la siyabhaqoza manje inkinga hawo lamadoda afika kanjani yabona into le lamadoda afika kanjani bambuze lo sisi lamadoda afika kanjani la sisi lo sisi hayi angazi nje lutho yabona into le angazi lutho yabona into le wagcina eboshiwe naye lo sisi lo ngoba manje uthi akazi lutho kodwa manje masikuthiwa kuyabonakala hawo
kunamakhamera kulo muzi lo all over hawu labantu ababonakala beqifetha hawu labantu bangena egate hawu kanjani wona sisuthi awazi lutho yabona manje nayi inkinga ugaxela kanjani yabona wagcina eboshiweni yena waba nebhadi ke ngokuthi uyilenhlobo engakwazi ukukhuluma into eqondile wagcina egwetshwa yabona into leyo kumanje sasejele njengoba ngikhuluma nawe hawu kanti into esemanzi into engendala into yango 2014 bamgweba u10 years umgweba u10 years ngokuthi uhlulwani ukukhuluma yabona thina ngobani kahle vele ngathi ngeke ngime ngokuthi uhlula ukukhuluma into oyijwayele into ongayijwayela ngeke uzoyifanisa into wazi la mhlawumbe ngizobuza ukuthi nokuthi mina fa ngiphendule ngithi unomuntu ke ongazi oqalayo ukubona yabona lonto leyo mfethu should laugh isigcina iboshwa le ntombazane nathi la siyaboshwa yabo masiboshwa kodwa kuba ukuthi siyakhishwa sisibhedlela sangaphandle yabo lonto siboshiwe kodwa la empedeni yabo lonto lekushintsha ama shift la lonto njalo ojela bazosigada yabo lonto size sibe right ke sibuyiselwe ejele khona phansi lapho sahlala ba 9 months yabo lonto silo isihamba inkantolo yabo lonto ekugcineni inkantolo vethi hayi ngiyayibona mina lento niyenzile impela and futhi ine proof yonke kodwa manje inkinga nina beningayazi yonke lento le inkinga mina ngiyayibona la ikhona yonke nina lento beningayazi nangu umuntu osuke wanifaka ushevu ngokuthi kube uyena onixoxela ukuthi kube kanje nakanje wanixoxela ukuthi makube njani sekubuzwa yena mawabaxoxela ukuthi makube njani yabona lonto siyaqala yankankazo yabona lonto bese uthi inkantolo la isikhipha phambili isithola singenacala yabo bese yamthe yena stand down yabona lonto esathi siyeza ngikusasa bamgweba u10 years hawo sesikemnyango uthi sesiphumile yabona ufani nani lo inkantolo ngeke uzume ushona nini lo kade uhamba naye lo ngihamba naye mfethu washona esibhedlela kodwa naye inkantolo yayimbala phela ukuthi ukhona hayi ukuthi yathi ngoba nakuseshonile lo munye ishuthi seno accused about 2 hayi ishuthi yayisho inkantolo ifunda laphansi ukuthi according to inani yabo lonto le accused number 2 no accused number 3 ngibathola bengenacala yabo lonto le hayi lo munye lo esasina esibhedlela washonela khona esibhedlela ngokuthi yamdlala kabuhlungu la impela mekufika lapho odokotela fanele befake izinto zabo la ku train nani yabo kodwa kube ukuthi hayi uyahluleka umfisi akwenzeki yabo kube ukuthi hayi bese ngempela hayi akusaphefumuleki yabo wakiyeka ukuganga lapho noma waphikelele hayi lapho phela bese inkinga phela manje inkinga le drugs abo le drugs ke lapho bese ngathi masicabanga bese sitalile la sibhedlela isikhathi eside kanjalo kodwa manje ngathi mangiphuma yabo ngeze ngazi usefisi igxabhisisa awona lento ukuthi manje intenge nginotice kubantu lento ethi arrest abezwa kushiwo nje arrest abayazi yabo ofisi kahle thina lento futhi sibhema angazi futhi ngathi nje wathi kutshela ukuthi ngathi icontroller wona lento kahle uma ungayibhemile kahle umodern umuntu ogulayo uyamdlula umuntu ogulayo uma ungayibhemile lento la ngoba manje aphisisa kushisa iqolo ukuthi uyabona ukuthi kulokhe kama joint omzimba mfethu sometimes kuba nzima ngisho ukuhamba mfethu yabo ngathi mangiphuma nami hayi ngeke ngathi ngingaqalekile bese angazi umuntu wakha lento ayakha kanjani khona lento ayifaka phakathi bese ighost sangazi la ayifaka bese yabo lento lefezi kodwa manje bese into ebuyinxaki hayi ukuthi ayiyekeki abona umuntu othi ayiyekeki lento ubona ukuthi usoqambela amanga lento le angazi noma ngathi bese ifika ingene emqondweni noma ifike ezenjana ngathi ngoba nje nami abomami qambela mangebhema kodwa ngiyifuni manje angisayithandi yayibona lento kodwa manje bese angazi ukuthi ngeza ngaye phi indlela bese ukuthi ngikwazi bese ukuthi ngiphume kulento ngibhemayo waphulwa yini lapha emnweni umunye lo into omsangane le ngathi cabanga ethi umama Joyce awusho isikole umunye umama waseKongo lapha yabo iKongo indawo
owangithumela uflower ngamalo 300 ukuthi ngomthengela ama-pack out 3 aflower ngayidla imali yakho. Wazi wathini kumina? Wathi yabo wena udla imali yami mina ngizokukhombisa mina ukuthi kwi-country yethu sinjani. Uyayibona lo nto le. Lento yaqala izistapa mnwana yabo. Shuthi bese beyasha abangani bakhe laba. Hayi abangani bakhe kahle kahle labantu abasebenza nabo abasesondelene nabo abaseduze nabo. Bayayibona lento le yabo. Shuthi bayibuza mina ngiyinakile lento yashilo mama nginendaba nayo. Maye bayibuze labantu lento zishaphi lapha. Ngithi lento istapa mnwana nansi hayi wena igolodo wadla imali yaMama Joyce wena. Awumani nami singehlanganisa lento wadla imali yaMama Joyce. Kanjani yabo lento le. Abo kumina kushuthi emqondweni kwasefika ukuthi okushuthi lo mama khona into ayenzile mfethu kungithakathile nje. Manje nxa ukuthi waphela lento yaqala izistapa mnwana egcineni umuntu mfethu mase iphola lento umuntu wagoba kanje wangasaqonda. Yabo nje manje uqondi ngizama uqondisa uqondi. Hey awuqondi manje. Kodwa mengukuthi kanje awubhlungu kodwa. Awubhlunganga. Manje uma bekudubula bakutholaphi wenzani? Ngadubuleka ku-Ali Street yini ilento le yokuhlwisa inwele zamantombazana. Ake siyeka uyibambe kanje kumele ubuye kusasa uzoyiqedela abamanje. Sine hour manje mfowethu kanti ngeke ngathanda ukuthi ababukeli bami behlala 2 hours bengenzi lutho. Kodwa bona bakufuni lokho mangicabangela bona. Hayi okay hayi ubala lo. Yazi mfowethu uhambe uyokhumbula zonke nje igameko zokuxetshulwa kwakho. Usuxetshuliwe emhlabeni kaThixo. Yo. Bese ngempela serious besabona lo ukhuluma khona ngisho ibazi emzimbeni ngesimanga ngiyibuka thothi angisasazi ngasithola ngempela serious. Kodwa I think ibazi ezisemzimbeni wakho zizoba isifundo kwabanye abantu abazobukela le episode noma bazobukela lolu hlelo. Ngiyacabanga nami bese ngoba besabo uma ngaphana bese ungayicabangeli egcineni endaphu kanje. Yabo nje manje mfethu umuntu stranded manje angazi ukuthi kahle kahle bese mina ngiqambe manje sistakile. Into pheme wonke nje ustakile ayikhe impilo yakhe ayiqhubeki nje imile nje mfethu ayiphambili ayimuva nje njalo ekseni uvuka wenza into eyodwa wane pheme ungaloshonela ngiyabo kanjani manje mfethu yabo mfethu phela impilo fucked up. Nina bedlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza ngathi yakhala yalila uthi igula lika Jama lichithekile. Hawu nina bakwambudu ubomvu njengegazi nina bakashishilisa ngedidi kolimaholo lemhlabele impedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu. Awu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo awu madoda phansi eswatini abomnaka namamfumbatane. Awu madoda le kwaNdebela madoda awu madoda le uZulu leyaduma liyazongoma engcobo madoda le ko Eastern Cape. Siyabonga abafowethu kuzona zonke nje ifunda la kufinyelela khona lo mbukiso bafowethu le enethamele iHow I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni neinkanana ke neinkahlamba asebebhekene nazo ngoba sebengenile ezidakamizweni njengobuzwa nje lensizwe ichaza konke sike yabhekana nakho konke lokho kuqhamuka ngapi emva kwezidakamizwa nakho ke osukuyibeka emathubeni akho uma uqala izidakamizwa uyibeka emathubeni ukuthi wena uzogcina usuntshontsha ushawa abantu it's either uyafa noma uyajele uma ungwesifazane ungena ezidakamizweni noma kanjani uzontshontsha futhi uzolokhu uzodayisa ngomzimba lapha ke emgaqweni kunabantu abaganga ngabantu abadayisa ngomzimba so ungayithola usuyisulu sokubulawa noma usuyisulu sokudlwengulwa ungakhokhelwa usuyisulu sokukhubazeka kuningi abantu abangena bengayikhona ezidakamizweni asebeyikhona izidakamizwa zikhanda izinkubela zikhanda abantu abangakwazi ukuhamba zikhanda abantu abangenayo imilenze zikhanda abantu abangenawo amehlo izidakamizwa zimushile impilo zabantu ngakho ke uma siza nohlelo nje basuke bengazile ukuzoyiqhakambisa noma ukuzoqhosha ngezinto abazenzile kepha basuke bezofuna ukuthi nina enibukelayo nifunde abazali emakhaya nezingane ezisakhulayo thathani okukhulunywa la nje ubuzwa nje lensizwe ukuthi mayikuthi mina ngithi ngiyathola kahle kakhulu into yambulala ukuhlukana kuka baba nomama wakhe inezimashe zikwenzekile konke lokho kwenzekile kodwa
empilweni yakhe kuye kwahlukana ubaba wakhe nomama wakhe, kungenzeka ukuthi ungangazi ukuthi yini engamosha impilo yengane yakho, noma kungenzeka ukuthi kwanaye uqoba akazi ukuthi impilo yakhe yamosheka. Kodwa masibuyele emuva sibuka zonke izinto akhule ngaphansi kwazo nezimo akhule ebhekane nazo, sigcina siyakuthola nokunye ukuthi hey mhlawumbe ngaba yikhona lokho kwenza ukuthi impilo lo muntu igcine iphelele kanje. So ngakho bafowethu siyacela ukuthi ababukayo mabafunde, futhi ke nje le episode ayinanhlamba, into engakwazi ukuthi ibukiswe izingane ukuze zizokwazi ukuthi ziyiqaphele kusathane oyidakamizwa lo khulumayo Professor Mwamkhize. Ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi. Mangabe uyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu, sicela ucindezele subscribe button, ucindezele ibell, ni join membership ukuze sizokwazi ukuthi sithengele izingane ama uniform, usihambele izingane ezikoleni, sithengele nezingane amabhola namajezi namabhidi, ngoba ngiyakholelwa ekuthenini ezemidlalo kungaba ezinye zezinto eziqoqa intsha ukuze kube ingqondo iyahluzeka. Ngakho ke mase ubuke wezwafika la isidla amaningi esake nakho ke mina sengcenga.